ریوبری کوچ و کوچبران دهوکی پیر دیان جعفر مهوانی منن سلاو و ریز بوده بریز ککی دیان کک دیان چما افری خسنین مروفی دستی آلیکاری جبو اوارین لحریما کردستانی برینه یعنی لسر چی بنگهی وی اکی دکن زۆر سوپاس بۆ وێ دەرفەتێ سوپاس بۆ کوردستان 24 حقیقت ئەvە بوو 10 ساڵە ئاوارە لە هەرێما کوردستان دژین بن خیڤەتادا و دەرvەی نێف کەمپادا و دەرvەی کەمپا ئەو بێژن ئەگەرێوێکی ئەون کو ئێک عراق حکومەتەگە زەنگینە هەرتم بەرپرسێت عراقی لێ دوانا دن بێژن ئەم دەولەتەگە زەنگینن مە فائیزەگی زێدە هەیە هەروسا یەدەگە مەزنە زێرشی هەیە هەگە UN محتاجی هاریکاریە کرد ئەم دێ سەپۆرتا UN شیکن چونگو عراقێکی شوان دەولەتا بوو بەرێ ساڵانە بودجێک بۆ UN تەرخین کرد مخابنی نە دەستی هاریکاریت گەهین تەمایە وان لێدوانێوان شی ڕاستی گەلک تەسیرەگە مەزن البان ئاوارە و پەنابەرە کردیا هەروسانێشی وەختی حەدەسێ نوچێت بن بویێرێ نوچێت بن وەگە شەڕێ رووسیا و ئوکرانیا شەڕێ غەزە و ئیسرائیلە ئەvە تەسیرەگە مەزن گەهینە vان ئاوارێ لە هەرێما کوردستانەیە ji ber wê yekêşî ev egerin harîkariyet xêrxwaz kêm bûne wekî raporta we amaje pêdayî ku ev teqrîben mayê sal û nîv e her pênc sekterê jiyanê nêv kempa de bi rastî hikûmeta Herêma Kurdistanê pê radibêt wekî rakirina gilêşiya sexbîrkirina avê ye kertê perwerdê ye kertê sexlemî ye kertê karebê ye bi rastî ev تحداga mezin e ber hikûmeta Herêma Kurdistanê kekê deyan belê kekê deyan niha parêzga dowkê û Zaxo kekê deyan niha Iraq rastiyê dibêje yani dibêje em dewlet welatekî dewlemendin destê me de rezervên zêr jî hene û em welatekî gelekî dewlemendin lê gava ku ez bixwe bi rastî ji te re bêjim dişopînim yani bi taybetî wezareta darayî bi taybetî wezareta koç û koçberana Iraqê wekî ku neyartiya koç û koçberên li Herêma Kurdistanê dikê wekî ku dijminahiya wan dikê ne ku destê alîkariyê jî bigihê wan e gelo fişareke navdewletî yani hûn kar li ser wê yekê dikin ku fişarekî navdewletî li Iraqê bêkirin ku Iraq ev rastiyên gojneteweyên yekgirtî re dibêje û di pratîkê de dikê du tiştê temamî ji hev dû cuda kerem براستي حكومة عراق بحمي آليابا تعامل قلبي ملف مروفاتي كتا وقت ملفك سياسي هر وصا فشارت اقنت سر آواره كبزوري شي خلقي وگرنت جواري توان وديت وان چند بريار دان هر ایک دیف ایک ند برجوان دیا خلق شنگاری دم تو نکاری کس اگی زوری وگرنی جواری وان بیت تو ارزیت اگی خوش بکیشوان را جاری ایک وزارت کوچبره او هیوا 12 دمته ده 4 جاری تنه آهد خوارنه دابش کرنه نف کمپا دا اصلا دروی کمپا یک جاری شی دابش نکرنه افسالا هر وسانی او مها 12 و سرمایه دجوار الهری الکردستانی حتی ویگا گازا سپی دابش نکریه سرارای کود هر سال ام وک ریبریا کوچ و کوچبره و برسفدانا قیران نویسارگه فرمید دنه وزارت کوچ و کوچبره عراقیه کو گازه شوارا دابی که دام دابش کن سرالی مخابنی حتی ویگا ایرو هیوا 12 دهش نه هاتی هر روز سوزاد دنه ما سوزی خوبجی ناینم هر وسانشی ریکفتن کاتبو امضا کردن بین حکومت هریما کردستان و حکومت بغداد او ریکفتن براستی حمید بند تید برجواندیا خلک شنگاری دمن ایکش خاله هر گرنگ تید او بو وکیشان وان مقرات احزاب نی شرعی نیب گندو باجر شنگاری دا هون بینن هر فتره جاگه فروکه ترکیه انکو طیاره ترکیه قصفه مقرات وان کده و خلکی سویل بده قربانی دو تعویزه باش بنا خلکی داکو بکارن وگرنه جوارد خود چنگو اف اواسری شنگالی هاتی راستی قرب کردن ملتک یعنی شایسته تعویزه وصاب بده بسرفرازی وگرنه جوارد خود هر وسا اداره شرعیه و چند ساله پشتی
احداث 16 اکتبر دوام الفیدیت کنه یک کسی شنگالی محتاجی پسند بید لازم شنگالی بیت فیدی حتا پسند خوب بکن اما خوب راستی ام بینین دجاهته خلک شنگالیت کتا خلک شنگالیت بیجن 2017 حتا بيجا داعش أرز الواقع نما چماني حكومة عراقي شنغال تني پاشگوی خواه بيتون بينين چندين أحزاب ني شرعي بيجا خصپان شنغال لو ما خلق نافا قرتا جوارد خواه وك سياسة حكومة هريما كردستاني شي واضحة ام چو كسي نافا قرنا جوارد وان ألو خواه برزا خواه بآزادانا وقرن ون بينين راستي ریجه آواره بگه نزدیک 300,000 تنل دهوکو زاخون اوه بارگرانیه سر اداره پاریزگاه دهوکو اداره که دیان مجارین گله گرینگ آنی زمان که دیان مجارین گله گرینگ بگومان تا آنی زمان بس راستی یک جیل سر عرضی هیا کردین میزدی کج شنگالی آواره نه کوچ برن یعنی وک ارککی وجدانی جی ام حمی خو اركدار دبينن كو دستي علي كاريه بجهين وان حكومة حريمة كردستاني دبيه كده قد تخسيرك شي نكريه يعني بسر وان زور وزحمتين كو حكومة حريمة كردستاني باريس قهاد هو كي شارداريا زاخوجي دكشينه بلاني وچنه جبوي علي كاري كرنا خلقي ما شنغالي بطايبتي جيكون حال كامبان براستی جناب پارێزگاری دهوکی و هەروسا وەزارەتە نافخۆ هەرتمل سەر خەتێنە پرسیارە کێماسی نێف کەمپادەتکەنە گۆڕی ئیمکانیاتێتمە هەر تشتێکی بە پێ چێ بدە یعنی بێگانێت و حسێب کەم بە زاختیت هەیڤانە ئەو پێ سکتەری من بەحسی کرد ملیاری دینارە هەیڤێ سەر حکومەتە هەرێما کوردستانی بڕاستی بارگرانیت و حسێب کە 20 کەمپێ سنووری منە حسێب کە 20 ناحیە زێدە بوونەوە وەک یەکەیت ئاکنجی سربان اداره کارگریه پارێزگەها دهوکی و زاخۆ لێ ئەمت بینن وەک حکومەتە هەرێما کوردستانی ئەرکێمەیە ئەم خزمەتاوان بکەن لێ ڕاستیشی حکومەتە عراقی ئێکجار پاشگوێ خۆ باخوینە تشتێت ئەساسیەت نۆ ئەف خەلکێمەی ئاوارە نفوسان نینەوە هەگەل شنگالی بەند ڤیاس مەهانە ئەرزاق دابان هەروسانێ ساڵانە 200 لیتەر هەر خێزان سەر و خێزانێک بۆیان دابی کرد لێ مخابنی هر نقل پاشگوی خوابت آبیده براستی مخابنی وزارت کوچ کوچ برای عراقی هر وزارت دارایشون بیدنگر خلق کردستانی تعامل سیاسی گلبان خلق مای آوارد که هر گل هریما کردستانی اکید رول حکومت هریما کردستانی نایتن کارکن خلق کردستانی گشتی هر 3/8/2014 ودید خلق ما درگی خوش خلک شنگالی رو کردن هر وسا مزگفتی خو کردن هر وسا خانیت خو خلکش بری و هر کو شمال خو در کد هاری کاری بوان کساب راستی ریجه گلگا مزن بو زیده طاقت حکومت هریما کردستانی بو دست پی که هر وسا نهاشی کردستان حکومت هریما کردستانی تایبت جناب سروک وزیر کاک مسرور بارزانی دائما تاکید کته برای جناب وزیر نافخۆ و پارێزگاری دهۆکێک و تشتێ مەپێ چێ بن خزمەتە خەڵکی خۆ بن ڕاستی ڕێژەیەگە 300,000 ئەوە بوونە ئەم کەنە ساڵە 11 چەند ڕۆژێکی دن هەتا بێگەم خزمەتاوەندکردنە بێ فەرق و جودایی سەرڕای ئەو ئاستەنگی حکومەتە عراقی بۆ مەچێت کرد هەروسا هاریکاریت ڕێکخراوێت خێرخواست ABUM بەگرێدایی دەستخۆش سپاس بۆتە ڕێبەبەرێک کوچ و کوچبەران پیر دەیان جعفەرش دهۆکێل گەلمە